li ima snage, moj Srbine brate, da se opet digneš iznad sviju, da povratiš opet dostojanstvo svoje i sačuvaš našu tradiciju, da povratiš opet dostojanstvo svoje i sačuvaš svoju tradiciju. Došlo vrijeme da nas čuju, došlo vrijeme da nas vide, ko zna taj i može, ko nema straha naprijed ide, ko zna taj i može, ko se ne boji naprijed ide. Ajde! Možemo više u sunovrat ići, krajnje je vrijeme da se tačka stavi, da se Srbin opet s poštovanjem gleda, a srpska pobjede da slavi. Da se Srbin opet s poštovanjem gleda, celo srpsko pobjede da slavi. Došlo vrijeme da nas čuju, došlo vrijeme da nas vide, ko zna taj i može, ko nema straha naprijed ide, ko zna taj i može, ko nema straha naprijed ide. Snaži, bre. U kolonu. Svi su bili u kolonu. Ja. Ja moram da čuvam ovdje. Zdrav. Dobro ti. Ja u torbi nisam nosio školske dana. Sve odmah mora da raščišćava se. Ovo je došao. Dan prolaze vekovi, sjećanja davni, jedini lekovi. Kuda da krenem, tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Šta ima, šta nema, kupit ćemo. Gdje mi je druga lepta? Moram kupiti neđe vodu, brate, nemam vodu, ima ovdje kaj. Ostani ovdje, odaljimo tako hladovinu. Ostani ovdje zbog izjave. Za novine, za televiziju. Ostani čučku ovdje. Još mrda. A, evo ga, ovo je naš. Da. Zdravo. Si dobro? Jesam Ste umorili? Kako je ovo zebancije? Gdje je ekipa, gdje sad ševi? Čini su te vidjeli, odmah su pobjegli, jedan tamo su svetionik. Iza.
Čuje, ostani samo, vidim da nađemo motora i onda ide ovdje. Neću vas, znači ja neću ništa pitati, znači to je otprilike oko. To je svaki godin. Situacija? Krajnje dramatično. Hoćete uzmiti? Ako hoćete uzmiti. Znam, kako muški anonsi da maši, da. A i vas ste našli kad ste da prolazite? Ajde vozi Šaban. Sad je našao da prolazi. Prvi put da ćeš biti na snimku. Da mi kolona nije pobegla. Za malo da ti pobegne. Znaš šta, mogao sam ja...
brigada ulazi u Tekeriš. Govoriš ti Vasko, nosi zvuk. Popravi liniju. Tako je. Živjela baba! Milane, malo nazad, previše ste otišli. Previše ste otišli od ove parhove. Mogao sam ja i na pola puta da počnem da snimam. Sad ulazimo. Ima još samo kilometar do ulaska. 300 metara. I ulazimo u Tekeriš. Je li to Nataša? Da.
Udruženja građana Cerski marš, u ime onih koji su nekada ovde bili, u ime nas koji jesmo i pre svega i iznad svega u ime onih koji će posle nas doći, zahvalim da svemu što ste danas uradili. Pokazali ste danas lepo lice Srbije. Pogledajte čoveka pored sebe, pogledajte ove ljude, pogledajte ova nasmejana lica posle 40 pređenih kilometara. To je Srbija. Nije Srbija Kikina Šarenica. Nije Srbija reality show. Nije Srbija želim da se zahvalim na tome što ste pokazali. Ne samo inat, već snagu, upornost, zajedništvo, one osobine koje su krasile naše pretke, one gene koje imamo i mi danas i one gene koji će nas na kraju spasti. Hvala vam što ste pokazali da Srbije u inat svemu, uprko svemu, danas više nego ikada ima i da će Srba i Srbije uvek biti. Bogom dobro dom! Ima gore direkcija. Ajde na pasulj. Ajde. Pasulj. Pasulj, evo. Tu je Lazarac, jesi tam bato? Da, hladno. Jesu. Braće i sestre, pomaže Bog! Evo da vas pozdravim ispred Srpskog svetionika. Mi smo baš inspirisani Cerskim maršom 2014. godine, pokrenuli iste godine, kasnu jesen i Kolubarski marš. Znači marširali smo od Iga do Lazarevca. Taj prvi marš je bio 25 km, a okupio je svega 50 učesnika. Od toga smo počeli. Sljedeći marš, to je prošle godine bilo je 39 km od Kadine Luke do Lazarevca. Bilo je 80 učesnika, ali ne mislim uopšte da je poenta toliko u broju, koliko u ljudima koji su imali svest zašto su tamo, kako treba da se ponašaju i kome treba da se poklone. Poklone se scenama junaka koji su pre tada 101 godinu izvojevali jednu od najslavnijih pobjeda u srpskoj istoriji. Kolubarska bitka je bitka u kojoj je 22.000 srpskih vojnika izginulo, a preko 90.000 ih je ranjeno. Tako da ove godine također planiramo da nastavimo ne ove, nego i svake naredne. I pozivam i sve vas, znači da preko udruženja građana Cerski marš, da dođete u Ljig ove godine, to će najvjerojatnije biti 11. decembra, da dođete i da marširamo zajedno u slavu junaka sa Kolubarske bitke. Tako da ne verujem da bi ikome od vas bilo problem da napunite najmanje jedan autobus, ako ne i više iz Šapca, Loznice, Valjeva i drugih gradova. Doći ćemo i mi, Beograd i okolina, pa ćemo zajedno tamo da marširamo treći Kolubarski marš u slavu junaka sa Kolubarske bitke. Živi bili i svako dobro, vidimo se na Kolubari. Sa Kosova zora sviće, sviće, sviće novi dan. Građani
hvala sestrama Trifunović na divnoj izvedbi. Vaja legenda. Znači himna Kolubarske brigade. Došlo vrijeme da nas čuju, došlo vrijeme da nas vide, znata ili može, ko nema straha naprijed ide. Znata ili može, ko nema naprijed Ne možemo više u sunovratnići, krajnje je vrijeme da se tačka stavi, da se Srbi opet poštovanju gleda, a srpska povijeda slavi. Da se Srbi opet poštovanju gleda, a srpskom povijeda slavi. Došlo vrijeme da nas čuju, došlo vrijeme da nas vide, ko zna taj može, ko nema straha naprijed ide, ko zna taj može, ko nema straha naprijed ide. Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srbije, pozbudi.